Potalet zoish në shkrojnë në frym, marrëveshja e Ohrit njeh integritetin, nuk ka me vit ku që nuk ka zgjidhje territoriale, nuk pretendon të ndryshojë simbolikat e shtetit, flamurin, himnin në marrëveshjen e Ohrit, nuk e ke këtu, por është një bazë e mirë për një диалог. Рамковниот договор не можеше да ги реши проблемите во меѓуетничката сфера, можеше да постави темели, затоа што во меѓуетничката сфера постојано се јавуваат проблеми и животот никогаш нема да реши. Како во демократијата, значи се имаме дефинитивно добро ниво на демократија и не треба да работи. Marrëveshjen e Ohrit për Maqedoni unitare me bashkëjetesë dhe me përgjegjësi të përbashkëta për ta ndërtuar shtetin, për të ndërtuar marrëdhënie mira drejtnike. Но Охридскиот договор ни даде шанса да почнат албанците да ја чувствуваат Македонија како своја држава и да потврдат македонците дека ја чувствуваат како заедничка држава.